Akasvani Imphal Kshetrimayum Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru oiba pau. Leibasan batungbada Vikshit Varas Sanklap Avian gi Makada Nasa Mukta Yuva campaign ngasi hokdok lagani. Manipurisu campaign ngasi Imphal Zilla gi Standard College ta hokdokani. Manipur ki DGP Mukesh Singh na Imphal West Zilla gi SP office amasung ahanba Manipur Rifles sa chatuna yengsin kre amasung Glasgow da Chathariba Commonwealth Games listing ani kuntarakta varana shanagi takaman tara humdo yawna punna takaman kuntrama pan fangduna medal teligi marishuba mapamda leire. Vikshit Varas Sanklap Avian gi Makada Nasa Mukta Yuva campaign ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi na video conferencing khudang da hokdok lagani. Campaign asi chayo chama chumna mayai ka bachinja amadi nisa sinnabagi mayokta pangthokadabani. Ngasi hokdokpagi thorumda leba asigi tongan ba mafam listing tara henbadigi naharol sing na saruk yagani. My Bharat Volunteers, My Bharat National Service Scheme Volunteers, Youth Club, College, University NGO, Industry Association singi Youth Wing sing amasung dharmaga mari lena ballup chama kun manga henbana su thorum asida saruk yagani. Manipur dasu Vikshit Varas Sanklap Avian gi Makada Nasa Mukta Yuva campaign Imphal East Labour Standard College ta hokdokani. Youth FM amasung Sports Mantralo gi Makada Imphal East Zilla gi My Bharat na Standard College ki tingbangalone na pangthokadaba hokdokpagi thorum aduda Griha Mantri Govindas Konthokjum saruk yagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na PMO degi campaign ase hokdokpagi thorum live streaming oina sandokani. Manipur ki DGP Mukesh Singh na Imphal West Zilla gi SP officer chatuna Zilla adugi mokok thongba police official singa mifam ama pangthokre. Zilla adugi SP na mafam adugi oriba santi raksa gi fivam amasung police na paikhaliba thorum singi matang da pawdamki. Mifam aduda DGP na criminal case sing thijanbaga marilena na thabak sing NDPS miyamdagi nam haduna selmunba amadi khuzukhulaiga marilena ba case sing da ehenba miyeng thamna ba khanganki. Police na miyamdagi Thazaba manghandanaba professionalism amasung ethics ngana thabak tongnaba su khanganki. Amaromda DGP Mukesh Singh na Imphal leiba khwaidiki liraba chahi chama kuntra mari suraba Manipur Rifles ki ahanba battalion de chatuna mapam adugi fibam yengsin kre. DGP na battalion adugi official singa battalion adubu nauna sengat nabagi matang dasu wapung kaya khanaki. Security force na Thawbal Zilla gi Tenta Khuno Laikol dagi PL gi miyo amangarang fare miyo adumiyam dagi namduna sel khaibad jenabani hairi. Manipur Police Control Room gi cherol amana hai Security Force na Tamenglong Zilla gi Oinamlong Village dagi Initian ke gi miyo amangarang fare farba miyo asidagi boffing handset ama amasung loop asigi marilena bache sang khara fangle hairi. Amaromda Manipur Police na Bisnupur Zilla gi Quarter Ward number 3 da leiba nupi ama heroin powder ni chingnaba gram humudra rongi polonga konana fare sapon kep ani da hablamba polam adungara Manipur Police na miyo asigi yumdagi fagat khibani. Assam Rifles na World Lung Cancer Day gamari lenena haksel gi pauzul pibigi thorum amangarang Imphal West Zilla gi singse mesio bi da pangthokre thorum adu da personal control na saruk yaki lung cancer de gi ngak thokpa ngan na khongdokpa hidak manana hakchang da sohanba amasung hakchang fana lenena ba afaba chinja amadi haksang sazel gamari lena ba hiram singi matang da akhang ahi kya na wangang khi tabiriba pawasi Akashvani Imphal de gini. Glasgow da Chathariba Commonwealth Games listing ani kuntarakta varana sanagi takaman tara humdo yawna punna takaman kuntrama pan phangduna medal teligi mari shuba mafamda leire. Games asigi ngarang tara ni chamba numita varana takaman tara tu amaga phangduna mari shuba mafamda kakhalakibani. Commonwealth Games ta hojik phawgi oina Pazaraba performance oina varana ngarang sanagi takaman tare lupagi ahum amasung senzengi taruk phangbang ngumkibani. Boxing gi nupagi kilogram marfugi kanglupta Ankush Pranghal nupagi kilogram humpugi kanglupta Sachin Siwas nupigi kilogram humpugi kanglupta Priya Gangas kilogram yankai matogida Saksi Chaudhary kilogram yankai terikida Jasmine Lamboria kilogram yankai marikida Preeti Power amasung kilogram humputrai kanglupta Arundhati Chaudhary na sanagi takman sing funky. Boxing the Manipur gi Mandengbam Jadumani Asangi Lovelina Vorgohens amasung Narendra Barwal na lupagi takaman funky nupagi meter listing taragi lamjenda Gulbir Singh na lupagi takaman pangkraba matungda meter listing mangagi lamjenda sanjengi takaman phangduna anover record thamkre.
Pradhan Mantri Narendra Modi na games asida takaman laurukraba sanaroisingda thagatpa phongdokre games asida saruk yariba sanaroi khudingmakpu makha chatharakataba events inda mai paknanaba Sri Modi na yafa paujal pirakli Kendra Sarkar ne ising asawna sohlaba Raja Singh da lupa koti lising ani ge senpam pirigani haina lokthokre Gृहमंत्री अमित शाह हाई सनबा चही लिसिंग अनि कुंतरी की ओइना राज्य तेरे की मनुंगदा हिमाचल प्रदेश ओडिशा अमसुंग नागालैंड SDRF के मखादा अहानबा इंस्ट्रूमेंट सिंग पीखरे असम की ओइना अहानबा इंस्ट्रूमेंट की सैंपल लुपा कोटी चहुम मरफुरोम काइथोकले केंद्र की गृह मंत्रालयना मखाताना इसिंग इचाउना अवाबा नंगलाबा राज्य सिंह दा टेंगबांग पीबगी थबक चथकीगनी असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा नंगरांग सेनबा चही लिसिंग अनि कुंतरी की ओइना अरुणोदय 3.0 की अहानबा इंस्ट्रूमेंट सिंग खुसिनखरे स्कीम असि के मखादा राज्य असि की नुपी बेनिफिशियरी लाख 53 हेंबदा DBT की खुथांगदा था खुदिंगी सेल की टेंबांग सिंग पीगनी असम सरकार न पाइकलिबा फ्लैगशिप प्रोग्राम असि की मखादा नुपी बेनिफिशियरी अमना था अमदा लुपा लिसिंग अमा चनियांखे के सेनफम फंगनी ngasi phongba pauche singe maru eba paugidama hojik Okram Umadini leire Umadini Ksh.Chitrabhanu सरकार गा यानब पुरकपदगी ऑयल टैंकर सिंगी खोंगजंग हंदोखिबा सेंटर न मणिपुर गे एडवांस टैक्स डिवोल्यूशन गे लुपा करोड़ 439 थादोरखिबा अमसुंग ड्रग ब्राउन सुगर हीरोइन फागतखिबगी पाउसिंगना ngasi फोंगबा पाउचे सिंगे मरुइबा पाउ ओइरे एडवांस टैक्स डिवोल्यूशन गे लुपा करोड़ 439 थादोरखरे CM ना प्राइम मिनिस्टर अमसुंग फाइनेंस मिनिस्टर बु थागतखरे हाइबा पाउना संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी गे अहान हेडलाइन ओइरे स्टेट की ओइना लुपा करोड़ 439 एडवांस टैक्स डिवोल्यूशन की सेंफम थादोरखरे हाइबा पाउ असी पीपल्स क्रॉनिकल की अनिशुब हेडलाइन तौरी मणिपुर की मियोय अहुम असम दा लुपा करोड़ 12 मखाइरों की ड्रग का कोनना फारे ब्राउन सुगर अमसुंग हीरोइन पाउडर फागतखरे हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश की अहान बलमाइदा फोंगली बॉक्सर मंदेंगबम जादूमणि सिंह सिल्वर मेडल फंगहौरे हाइबसिना पुकनफंगी अहान हेडलाइन ओइरी NH37 दा एक्सटोर्शन चथबगी गवर्नमेंट का कोर कमिटी गा MOU खुटियक बिनखरे लैंगा का यानखिबा वाफम सिंह ngasi रिव्यू तौरबा मतुंगदा वारेप लौगदौरी हाइबसिना पाउचे असिगी अनिशुब हेडलाइन ओइरी स्टेट हैंडलूम डे पांगथोखरे फिसाबी चामगा कुनमापंदा हैंडलूम अवार्ड खुसिनखरे हाइबा पाउ अमसु पाउचे असिगी अहानबलमाइदा फोंगली लैंगा का यानबा पुरकपदगी ऑयल टैंकर सिंगी खोंगजंग हंदोखरे ngasi डिपोदगी थाउ चिंगथोकलगनी रिटेल आउटलेट सिंगसु हांगलगनी हाइबसिना नहारोल की थौदांगी अहान हेडलाइन ओइरी एल निनो इफेक्ट नोंजू पंथा थेंगथखिबा अमसुंग नोंग चांग नाइदबना लौमी कया मिपाइनरे हाइबसिना सनालेबा की अनिशुब हेडलाइन ओइरी स्टेट निपांदा डेंगी के अलर्ट लाउथोखरे मणिपुर दा डेंगी केस 119 सूरे हाइबा पाउ अमसु पाउची असिगी अहानबलमाइदा फोंगली NRC अपडेशन की अकक्नबा मतम थादुना JFD ना गवर्नर अमदी CM दा जेरोल पिसिनखरे हाइबा पाउ सनालेबा की अहानबलमाइदा फोंगली चाइना की फार्म सिंगना म्यांमार मिलिटरी ना जेट फ्यूल रिफाइनरी सागतपदा मतेंग पांगले हाइबा खंगले हाइबा पाउ हुयनलान पाउ की अनिशुब हेडलाइन तौरी गाइडिमजांगदा पुंखाई अमरोम नोंमै कापनखरे शांतिपुर चिंगयादा अचौबा IED प्लान तौरमले हाइबा पाउ हुयनलान पाउगी अहानबलमाइदा फोंगली चीफ मिनिस्टर गा LPG टैंकर की मिहुत सिंगा MOU अमा खुयत बिनखरे हाइबा पाउ अमसु पाउची असिगी अहानबलमाइदा फोंगली मीराबाई चनुदा अर्जुन अवार्ड पीनबा रिकमेंड तौखरे हाइबा पाउ अमसु पाउची असिगी अहानबलमाइदा फोंगली चुराचानपुरदा इचाउदा चेंथखिबा मियोय सीना फंखरे हाइबा पाउ नहारोल की थौदांगी अहानबलमाइदा फोंगली IDP सिंगदा पीबा सेनफम मतम चाना अमसुंग हेनगतना पीनबा तक्सिली हाइबा पाउ पोकनफंगी अहानबलमाइदा फोंगली चित्रबानु थागचरी उमादिनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हना लेबाक सिंबा थुंबदा विकसित भारत संकल्प अभियान के मखादा नशा मुक्त युवा कैंपेन ngasi हौदोकलगनी मणिपुरदसु कैंपेन असी इम्फाल जिला के स्टैंडर्ड कॉलेज ता हौदोकनी मणिपुर की DGP मुकेश सिंह ना इम्फाल वेस्ट जिला के SP ऑफिस अमसुंग अहानबा मणिपुर राइफल्स चा चतुने येंगसिंखरे अमसुंग ग्लासगो द चथेरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स लिसिंग अनि कुंतरुक्ता वारना सनागी तकमान 13 यावना पुन्ना तकमान 19 फंगदुना मेडल टेली की मरीशुबा मफम द लेरे पाउलोइसरे